Chibaivek ule mim ko thla September ni som pathum sang he som hi panga inrin ni ania Zoram news ilauthi rang sai rang le bairabi in karel kong thar hong tora voina lozin tur prime minister lo huak tur le mason na rural din thara hon tur ata na in buat sai na chu nimin thleng po khan kalpui alani a prime minister hun man na pui ber tur lam mol lama in buat sai na sang sang pe fel ni to in nimin khan lir thei chet vel dan tur po atakati chin ani bok ruam man ang chuan to kin jingdar ko le minute som hian prime minister chuan lengpui airport alo thleng dona dar soma lamwala hun mangin sai rang rel kong ba ka mason rural dangte ahonganga dar som pakhata lamwal chwa sanin lengpui airport apan le ngal don ani voin September ni som pathuma prime minister pu Narendra Modi an bairabi to sai rang new railway line and central government project dangte ahon na le project sang lungphum aphum na program aizol lamwala tel tur te chu jingdar le achan ve a chuan amuna thut fel vek to tur ani sarkar thu chwa tarlan danin he huna tel tur te tan eile in ken lo phal ani don lova in a puar sa veka kal tur ani a program manzo fel nu a chau e tur refreshment sem ani don ani Prime Minister Narendra Modi and Mizoram aron tlo tur sungchanga Aizol Municipal Corporation AMC chuan kongpui ana dorle mimal office te chu khar turin asiatir Chuampui helipad achanga lamwal pan na kong chaltlang le ramhlun kongpui ana dorle mimal office te chu khar tur ani a he thupek hi vo in September ni som pathum inrin jing kar achang hian man tur ani thupek chua alandan chuan permanent building ga dor omte chu hon thei ani a VVIP in Chuampui helipad achwa san ma lo chuan in sakle construction work zong chu lo thori lo tur ani VVIP in Chuampui helipad achwa san le ma lo chuan street vendor chome zwar jing kar thingpui dor siam hokar le adangte thut phal ani lo heihan Mizoram Legislative Assembly building le a chhevele chome theile thil dang zwar te huam te lang workshop lirthei steel aluminum furniture etc 10 VVIP chet vel line transit ar na tho anlo chol san ri tur ani antibok naktu ka prime minister pun Narendra Modi an aizol lamwala bairabi le sai rang in karel kong ahon tur atan ven himna khau tak ken ko ani dona aizol traffic thu nei to te chuan prime minister chet vel na tibahla lo turin Falkland atanga school pui kon in kara vei wak lo tur le apumpel dan zong turin mi puite acha ani aizol traffic thu nei to te chuan vo in a prime minister Narendra Modi local tur atan hian nimin khan Chuampui atanga lamwal in kara trial run an neya mi puiten har satna an to lo nan adon 9 minutes soma chau kong an bloka traffic ati zamna sa le a vo ina chuan jing dariat le achan ve ai ma a po kong an block thei ti soin mi puilir thei vei wak te chu prime minister chet vel na ti bahla lo turin VVIP kalna tur kong te pumpel ram turin an cha ti an soi kong pui dunga hian vo in inrin jing dariat le achan ve atanga dar som pakhat le achan ve chungin atul dan angin lir thei chevel khwa khir le ti dang lam chang a om dona lir thei vei wak ten har satna an to lo nan le hunan sen thon lo nan lo in ma khwa apumpel dan kong zong turin an ngen bok ani nimin chanu dar ni lemni somnga khan Union Railway Minister pu Ashwini Vaishnaw chu lengpui airport a ron trumin Chief Minister pulel du amale atoi om tu Education Minister Dr. VANLALSAILOVA PWD Minister pu VANLALSAILOVA Lok Sabha MP pu Richard VANLALMAWIa'n Rajya Sabha MP pu K VANLALWA'N le IPR and PS Secretary P Betsizo Thanpari Sailo chuan anlo dong songa Union Railway Minister chuan sai rang railway station chu thlong ngalin rail chuan naktu katang hian bungrua aron phur tran tur thu asoi Union Minister chuan thuthar lokhom tu te komin rail kong hon ani chu Mizoram tan me lungpoi mo tak ani thu asoya look is policy ti hlotlin na poi mo tak ani thu asoi Srinagar atanga Delhi a apple thar chwa tha tak thon chwa nan rail an mang ang hian he railway mang hian Mizoram chuan an thlai le thei nei tha tak dragon fruit le state dangin an nei velo te chu an thon chwa te thei to tur thu asoi ani Railway Minister chuan he hun hi Mizoram tan hun poimo le chin chha tlak tak India ram state dang ne na in tlo po ton na in kung kaina thazok siam tu ani abei sei thu asoya he rail kong siam nan hian hun le tha tam tak sen ani thu soin he rail kong alu theinan hian lever dan chi thar te mu chwa ani thu tar langa rail kong lu theina na thei to pa tan la tu zong chu an thorim na fak omati thu asoi bok INB Minister ni bok pu Vaishnaw chuan Mizoram moina muturin state pon atangin ol sam takin atlo po thei to don atia he hian tol chung mi te sum don na le ma son na athlen dona
organic farming hnuaia lo nei mi te thar chhuwa thlai le theiba ka pangpar thlengin thon chhuwa turin hmalak ani ang atia rel kongin Mizoram achunta ka hian hriselna din hmun ati hmason ba ka zirna hmason na athlen dona Mizoram chu hmun hlatak anga thlir ani to don lo ti soin danglam na lian tak athlen ti soibok thuthar lakhom tu te akom zo nu hian pu aishwani vaishno hi rela hian bairabi thleng achuang ngal ani Union Minister hi voina Prime Minister Narendra Modi an lamwal atanga sairang chu bairabi rail station a hon na huna atel vedona sairang chu bairabi railway ba ka hian Rajdhani Express Aizawl chu Delhi in car Aizawl chu Guwahati Express le Aizawl chu Kolkata Express chu voin hian Prime Minister in a flag off ngal don ani William VANLALSAILOVA luangmol veng chuan anupui ke thang rimoi kumsum ruk pathum chu nimin September ni som pani sang hi som hi panga chonhulam khan silain akap pala anupui hi ahliam tor lavin athi thudon danin William VANLALSAILOVA hian anin bula target siamin airgun mangin thilaka pa anupui hi airgun le target in kara ron lang thutin William hian anupui chu akap palta ani silai mo hian pukke thang rimoi chu akhabe kwal hnuai angonga afua thisen jam pui akap fu ani mel Thisen achuak na sahle a Ebenezer Hospital panpui ngal ani a mase ahliam tor lavin athita ani nizan khan an chen na ina tlai war pui ani a voin chundar som pahnia vui ani ang bong ko na silai makeup tu ro ching pui chu nimin khan CJM lal din pui tlaw ko ta in lana ko to la hian zotlang all NGO huai hotin poi khoi tu chu aphu anga shem tur aphu tin mi pui an pung khom zotlang all NGO huai hot pun khoma hian zotlang OIMA local council MOP MHP le MGYA baka bolpui welfare le silai motor le share ranga siak eng le khazir pui ten tela mi pui te chuan poi khoi tu ro ching pui chu ana thei ang bera sheman du thu an soi zotang branch YMA vice president pu arlal du sang chuan poi khoi tu ro ching pui chu dan lawalo sumdong thin le rampona tang roi hlo tol ro thin kum sang hnui sompanga apo central YMA nan lo man to ani ti an sha thu soin hetianga thu boi lo nei to dan anga shem ni lova zalen taka om pia lama kholaya silaya tol tha atum chu anril ru an hle ti asoya wan nei thak takalal sha ranga athi lo wang chawa tol that lo mai chawnia an sha thu soin ko chu phu anga ro rel tura an du thu le bela achwa an rem ti don lo ti asoya alo chuak le ani chuan achunga engpo thleng se veng mi pui ten mo an phur don lo ti asoi bokani puan to angin ro sing pui hian zotlang veng mi le sha ranga siak eng chu thamasa ni somni poko zan khan bong kon venga an in ti buaina asilai na kapa ro sing pui himan ngal ni in la sha ranga siak eng chu Greenwood Hospital en kolmek alani a investigation atanga an mu chwa danin achwa pa tu yatlin ba ka achwa pa pan boka ICU wala om making ventilator ala phoi ngam lo ani UPSC exam atana zirlai ta cherna tur grooming scheme entrance exam buat sai ani UPSC exam shanga Mizo thalai tamjok an tlin theina na sarkar malak na pakhat HSLC azirlai ti thazwal te exam ha chhon tura cherna tur UPSC grooming scheme entrance examination voi khatna chu nimin zir top ni khan buat sai ani a zirlai za somruk panga an inlan UPSC grooming scheme entrance examination voi khatna hian Mizoram Board of School Education MBSC Conference Hall Aizola MBSC in abuat saya exam ha chhon tu te hi HSLC sang hi som hi panga exam a full mark zanga azali panga muchin te anni exam palthlang mi som nga chu personal interview tu ra ko anni anga heta ti thazwal than chhuwa te chu higher secondary school an kai chung jong coaching center than bi kin zirtir na le kai shwaina an pedon ani Chief Minister Thalak Hal JCM in Poyanti Nimin Khan Joint Civil Society of Mizoram JCM Huai Hotin Forest Conservation Amendment Act 2023 do lo lantirna vanapa hol kota nei ani a he hun huai hotu te chuan Chief Minister Thalak Hal an lo om chu Poyanti thu an soi JCM chuan FCAA 2023 do lo an lantirna a hian mi then khat Chief Minister Thalak Hal an lo om awangin Poyanti a hei hi official program atel lo mi mal thil ti ani anti a JCM chuan poi anti in he thil thleng awang hian ngaidam an dil ani
Mizo Battalion NCC National Cadet Corps chuan September ni ria sang hi som hi panga atang khan second Mizoram Armed Police Complex Luangmual Lungleya NCC Cadet te tan ni som o tur combined annual training camp an buat sai he ni som chung hian NCC Cadet te chuan sipailam silai le ral thuam man dan taksa in soi zoi le in thunun try to thani tura thil poi mo le khwa le tuite mo phurna sang sang anzir dona mithiam som bik ten thu pui sang sang mangin cadet te fuina le zirtir na hun an mang bokang Mizoram damlaizing upabera tan pibuangi puan ani don Social Welfare Department in Zirsian na an nei nuwa aizol veng hnuai suak pilal nei sangi pibuangi ti ako tuna khatla acheng chu Mizo damlaizing upabera tan vo in chunudar thum le chan ve hian Social Welfare Minister Pilarin Pui chuan apuang don ani pibuangi lal nei sangi hian April ni som pali sang hi som hi panga tho chan ni khan kumza paria tatlinga kumza pakwa amang meka Social Welfare Department chuan an Zirsian na atangin Mizo damlaizing upabera ngain upabera hian an puang don ani pibuangi hi aizol veng hnuai piang le seilian ni in an chung kwa hi Salvation Army zom hasa te jing ami an ni a apa chu thang chung a CSM Mizoram Kaushan upa Corps Sergeant Major Masaber ani pibuangi hi Reverend Sen aled nen Salvation Army officer an lo ni to a Mizo jinga re hepa thok masa te jing ami ani a Behala Girls Home Kolkata mei serra bitleu le no pang en kol na hmuna athok china talen thatak aneya puan thui puan ta le la phiar athiama chung chi sang panga athiam bok kumsang hi som hi pani khan Heritage Award bua sai Mizo mei chaswan Women of Substance hian alone hial lan alone ni to ani Aizol Municipal Corporation MC chuan kumsang hi som hi pali khan aizol khwale tuya upaber ni na choi moina alo hlan to tuna hian amak pa HV ringa IAS retired te in khatla cheng meka Ebenezer Kor veng hnuaya aloi ani Heroin hong sarili anei tua pu mi pani anman September ni som pakhat sang hi som hi pangani ngani zandariat khan Excise and Narcotic Department in New Champhai Ramsang Konbula heroin gram za som pariat point pathum bial hong sarili anei tua pu ti ming than moi kum som thum paruk zayon veng champhai le lal nun pui kum som thum pakhat ron tlang champhai ne in chalte anman heroin wanga man te hi NDNPS Act manga thu boy siam sak an ni a nimin khan champhai district and session court a shwai an ni CSS na thokte anwar chunjom don All Mizoram CSS Employees Coordination Committee in thole ni atangani ngani niko atangani som pakhat September chung until phut ti hlotlin nornan a huwa chol maska zol leaf an lak chon omzia nei lo wangin karle thotan ni September ni som paruk atangin until phut sang sang nornan sitting demonstration nei antum sitting demonstration nei na mun tur le a hun chung tur chu an pol shwai to ten an la re le don ani Rural Development Department chuan warning ti chuakin MNRG enhnuaya contractual employee September ni som panhi sang hi som hi panga office kal lo te chu banan ni tur thu an tar lang RD Department chuan ni khat thakwa sang hi som hi panga atanga ni som panga thakwa sang hi som hi panga chung chol lak phal ani lo ti chu ani chungin MNRG enhnuaya contractual employee te chu ni kwa thakwa sang hi som hi panga atanga ni som pakhat thakwa sang hi som hi panga chung an kal lo ti shat ani thu tar langin Hei department chuan angai thu tak le a ni som pani thakwa sang hi som hi panga atang chuan office kal ngei tura shat tir in ni a akal lo chu in na atanga ban in ni ang chief secretary atanga tongka thu kan mu angin hei hi kan ti ani anti tunkar ni ngani le nimin zir top ni jing lamarwa surna sa wangin Mizoram hun then khata le min in kong an no a khwaljin thanem tak an tang khang lungle district chung National Highway 302 chu chhum khum bola na satakin amina leimin hi lirthei angchi mai in an paltlang theilo awangin nimin khan khosang sanga lirthei tam tham tak tangin khwaljin thanem takan tang khanga lirthei chen khat abikin khwaljin phura service mexicap chen khat chuan ra manna siamin lirthei dangnen khwaljin an in hlan chhong ani nimin lama leimin thlenna bul na ya hian eitur lama in hnang fak mai na tur a omlo awangin leimin awanga reizok tang khang te hian har satna an tokani Champhai district khobung le chhevela po kongko chhaklam leimin in hun engemaw zata kong a hnopinga khobung VCP puh lel ni lian a chuan dungtlang le khobung inkar zol seiram le tuipui konga hun som chuanga leimin in kong a hnopinga PWD chuan mi mal le na khol mangin an thian fai ngala a hau tak deuh wangin leimin hlom lian hun thum ami chu nimin khan thian fain vo in lama chhunjom an tum ti asoi khobung water supply scheme hnuaya tuipui pump house kol phetha pek na hruipui pathum po leimin awanga thingtluin avochat veka nimin khan tuipui kong mun engemaw zatin leimin a hnopin awangin kol phetha hrui chat zom na tho thei ani lova khobung PHE Watson subdivision ho tu te chuan vo in lama kol phetha hrui zom na hi an tho thei don le don lo an soi thei lo thu an soi bok
Ningani zan ro surna sa wangin na thial chu thingsai kong le thingsai chu bolpui HPMGS YBRTFN kol su lir the tlan theilovin aping bok na thial chu thingsai kong hun thuma apinga PWD le BRTF ten JCB mangin athen fai na an thok ngala bolpui H lam kong chu nimin jing khan BRTF ten an thian fai ngala thingsai kho chunga le min po nimin vek khan athen fai na hi BRTF te hian an thok boka hengba ka hian kho chung in kalpon na min omba ka VC te malak na in ten fai na hi tho ani bok nimin chundar som panhi le min som hi panga khan kholai long le tui chang in kar kong pui su le min in an no boka chanchin bo seilai hian athen fai na tho alani lova vo in lama hi chuan atlang to be sei ani cần cưới cần sinh tốn đâu nhỉ chỉ còn đất lên nha Nimin Chokmalam Khan Transport Minister pu VANLALSAILOVA pisa District THAR Pathum Saitol Khozol le na thial District Transport Office te Unique Registration Code tur abial tu MLA ten po fu mangin an zonga he huna hian Transport Department Officer ten Minister hi an troi omani Engineer Lalrammawia'n Director Transport Department in District THAR Pathuma DTO Office hong tur ma an lak to dan sang te atar langa Office thar hon ani ma a registration code lo ti fillok apoi mo na te tar langin October thachunga DTO Pathum te hong tura an pei filman arin thu asoibok ani Rural Development and Administration at Department Minister Choi Assembly Constituency Bial2 MLA Professor Lalli Loman Potma Saberin Saitol DTO Tan MZ09 apota Deputy Government Chief Whip Tui Chang Assembly Constituency Bial2 MLA Put W Chuan Omachuan Khozol DTO Tan MZ10 apot vele a Nathel DTO in MZ11 an chang ve thung ani Thiamna sangjok AI mang India malak na Mizo tongman ani theina tura malak na masa Mizo language hackathon so nimin khan ICT Minister Dr. VANLALSAILOVA ahong khwalen Dr. VANLALSAILOVA chuan Mizo language hackathon manga malak na chu Prime Minister in Digital India noya ama thler poi mo tak jinga mi ani thu soya tongwang har satna thei ti bo na tur man ro poi mo tak ne in tongdanga injak te Mizo tong nge in asia thiam thei to don ani ati Bashini Rajya Workshop Mizoram Chapter Noya Mizoram Language Hackathon malak na tur hi AI man tong kai ko nga tong chi sang wanga buai na sang sukyang tura duan ani Nimin September ni sompanhi sang hi somni panga zirtop ni khan pu bilal chanjawa Aizol issue MLA chuan abial chunga sarkar school sanga green board le school chen khata combo speaker asem pu bilal chanjawa chuan zirtir tu te poi mo ja soin no pangmi je in anglo tak te mi puitlinga cher chuak tu an ni tho soya Theitop chua no pangta zirtir no konga tan la zel turin a chabok Minister hian green board hi avain som hi asema tin abial chung veng sanga silpolin bundle som pasari asem boka local council chen khata amplifier pe a politics hi thiang him takin a khel theya ramro relna hian party kan in beichiam chiama mimal hi in beichiam lawang u party tin hi mel ma kan nilo khotang le ko shanti se khop hian party a chil lowila politics a han in bakkai borbor sang thin ma se in huatlen nan mang lawang u khotlanga kan tho ho na hi a thazong in kalpui zel jok itumang u ti in ama lo dong song tu te a chabok Minister hi ZPM is true block shwai tu tele media cell ten an troi omani PWD le OIM chuan tun kar ni ngani September ni som pakhat khan Mizoram kong pui tha kan nei theina tura tho ho na thuthlung an zia chongchang an soi ho Central OIM hola hun mana hian PWD engineer in chief pu Zoram liana chuan Mizoram chunga in kalpona kong pui tha om theina tura PWD le OIM tho ho na tha a PWD in kong pui en kolan nga thu le sum in dai lo na awanga do thu sama en kol thei ani lo thu te OIM te troi om na le tho pui na an mamo thu soya MOU zia awanga mun tam taka ma son na le kong pui siam konga ol sam na an hu thu asoibok Central OIM President Pulal Machwana po in thu so in OIM ten kong pui siam te pong po soi sel meilova MOU zia ani awanga troi om tur le tho pui tur kan ni dante soi sel tul ani chuan hoi taka soi sel atul thu so in en pui zel turin OIM shwai tu kal khom te acha PWD ne na tho ho na theitop chua kong pui tha kan nei theina tura mala turin acha bok he huna hian sub headquarters YMA group YMA le branch IOT an kal khoma
zona le chana hun man ani a zoram hun sang kongpui siam chungchang har satna le kongpui chha chungchang te soi ho le in shilfia na hun man ani bok OML le PWD hian kumsang hi sompariat atang khan tho ho na thuthlung an lo ziak to a kumsang hi somni pahnia zia thar le ani a tun nai August ni riat khan kumthum chung atan MOU hi zia thar le ani Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare in Abuasai, Viral Research and Diagnostic Laboratory VRDL Conclave 2025 New Delhi nei Zotaka Mizoram in VRDL kan nei chun VRDL ZMCNH 2 Best Practices VRDL le Award of Excellence lo man hlan ani ICMR bultuma VRDL Chathan Chwazinga VRDL ZMCNH hi silver category a India rampuma pangana haupa Hello man hi Union Minister of Health and Family Welfare Anupriya Patel chuan VRDL ZMCNH ne na ahlana ni tuna hian India rama VRDL za somruk pali omin VRDL ZMCNH hi sang hi som hi pakhata din ani a Department of Microbiology ZMCNH in he laboratory hi en kola he laboratory hi virus natna mu chwa konga kan mathe ber ni in COVID-19 influenza le virus sang mu chwakin damlo tam tak in en kol na konga atan pui me kani Mizoram University Registrar Professor Lanundanga chuan NEP hnuaia Mizo tong apoi motul tul don ni asoin University signboard ta po Mizo tong telzel turin UCG in anorti asoibok pachung University College a Mizo Department in ni o tun nai Mizo thu le hladin mun hoilam le su khlek an buat saya khwalem Professor Lanundanga chuan sarkar lai pui Ministry of Education chuan tun ma chuan University signboard te chu Hindi le English a ziak turin ati thin ti asoya NEP 2020 alo chuan ho chuan mani nambil tong telzel to turin ati ti soin Hindi Mizo le English in signboard po siam zel angai to thu asoi seminar a hian lekhabu chwa chungchang te machine translation manga Google Translate a Mizo tong tel chungchang te artificial intelligence AI in Mizo thu le hla among dan te Mizo thu le hla a LGBTQ chungchang lo lang te Mizo hla a mani nun bun ruana te Mizo film hason na le in biak na tong kam lo lang te zirsian ani dona zirsian na hian Mizoram chunga mithiam sang baka IIT Gandhinagar atangte University of Bern Hoxha Switzerland atangte in mithiam an kalkho mani Nimin Khan ZPM political session at who so in VANLALSAILOVA dampabial by election nei tora ZPM candidate chuan ZPM ministry at dampabial in ruling MLA kan nei ngei theinan party soilova kan bial tan kan control atul tak zetani ati VANLALSAILOVA chuan Mamit district hi kumsang hi sompariata aspirational district atana puan ania chumi omzia chu mason na mamo big district abik ta kangai to ngai district tina ani thu asoya Mamita MLA bial thumjinga dampa chu mason na in akalkan bial nufal mason na lian mutur omlo na bial ani reng mai hi dampa mi puite po rol o ana ema MNF sarkar liam ta khan be se ang mason na an mulo hle ani ati kan bial tu MLA boral ta purin tluang apo kha assembly house a dampa bial tan a au chhuak na sa a mase MNF sarkar minister te khan an ngai saktok lo kha kan voipui ve hle ani ati politics a lo chan chu Mizoram pum aveina pia lama dampa bial mason na thlen tu an ni theiringa ZPM zomta ni thule kumsang hi somni pathuma MMLA bial din na tor chungchanga po dampa bial lo hi chu aril ruwa omlo thu soin pusailova chuan politics a kalu ma hian ka phak to claim ma se dampa bial tan ka ngai to na ka seng na sa a sumle pai po karem chan angte he bial tan hian ka lo thot ve to a ma se mi te anga thatin hlola emo sum don na lian tak nei emo ka nilova ka ti thei to ka tlem hle ani chu wangchon sarkar chakna manga khosang sanga ma sona thlen hi ka tumber ani ati dampabial by election nei tura ZPM headquarters minister tele block le unit try to te an phur le ti asia ta wanga alom thu soin pusailova chuan ho tu te hna bial ma sona le mamo sang te po an thlen to ti asoya puk jing to sil suri kong chu ramdang ne na insum don ton na border trade corridor ro pui tak ani don awangin project lian tak siam ani a kongpo cheng veibel chazatel manga siam tum ani a tender po ko thwai tum ani thu asoya chief minister le PWD minister ne na he kong chei thatna tur hi kan dila tu na hian asiam na tur sum peswak turin malak na akal meka PWD minister in dampa chuan chung kho sang fangin re e ka changadar lungthlengin amuna kan kong endin huna enfia rang takin malak tul tak tho ani theinan ro man namin siam sak ngala PNE minister po in chuan chung le chuan hnuaia kan electricity power line chereng meite electric ban hlui to lutuk thlak ngai te amuna min ron hmu pui awangin kan lom hle a dampa chuan hnuai lama electricity line lian
132 kV line po zamtran mek ani atru langin substation po da tumani tin chi pui village extension atan electric line zambel ani don boka oi mi pak thlengin electric line akal don ani atia Usailova chuan tun lai han Forest Conservation Amendment Act 2023 kan boi pui hle a loin soi chei pol te po kan oma opposition party po an phusa hle maya a thatle thatlo chu ZPM sarkar chung hian kan shemayang hemi chungchanga ka soi ve do chu tuna power line three pui zam tur po hian forest clearance la som parial velte me umai kan nga awangin penalty noi za chuang kan choi ani atia ZPM sarkar malak na in dam pabiala PMGSY for proposal West Phailing to khonai 9.50 km le Marpara chu lian buang 10.50 km approve to ni in hei ba ka hian maso na sang mu ani theinan malak mek ani ti asoya thantin kani zon heng project te hi thatak le sak taka na tho ani theinan a bozui ngai te bozui in theitop ka chwa don ani atibok he huna hian Dr. Lalrammawia'n General Secretary po in thu so in tun lai politics thil thleng sang chungchang asoya opposition party in 9th Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulel Biak Zama an beiviau mei MNF sarkar liamta MNF MLA som panhi ten a ZPM lu tukti apulel do ma hekna awanga MLA tanga an paithla khan ZPM mi le sa te assembly ko ta pung khomin banner kan kenga pulel do ma ban ani khan kan thinlung ana a then kan trapa ma se boina siam pakhat ma kan omlo party office a kan kal khoma kan tong try rol ani kha khati lai speaker pulel rin liana sailo kha lai takaro rel theilovin an siama kumsang hi som hi pathum in thando na pheichuan MNF a chwa santa ani kha pulel do am MLA tanga paithak ani angkhan MNF MLA hi paithak ni veta se eng ang takan khosa angmo atia Joint Civil Society of Mizoram JCM Hoi Hota FCAA 2023 do lo na vanapa hol ko tamman chungchang soin Dr. Lalrammawia'n chuan kan Chief Minister pulel do am thala khal ani kha poi kan ti hle a hal tu jinga po MNF wa karte aphu sapol an ni atia thil kan in soi thai don ani ro chuan MNF nationalism hi in soi thai ber tur ani hialang muichawa nationalist MNF sarkar in healthcare bill cheng veibel chatam tak an bat sakte electricity bill an lo bat khol an pek theilote sarkar na thok pension benefit an pek theilote kha thil tia nationalist ZPM sarkar chuan sarkar na an chan vele an pek lak sakani ati Climate change and environmental conservation chungchang chu research manga atakalo zir tu ani tho soin khovel mun sanga helama research ti te intel khom na flux ne ta te Asian ram sanga zirmi te intel khom na Asia flex ate po alo tel chin thu te soin kumsang hi soma po a research paper pakhat chu Asia flex workshop Guangzhou China aneya alo present to thu asoya tin UNFCCC in Kyoto protocol akal pui lai po in India rama mithiam pui te ne na meeting nei na alo tel to thu soya chung meeting a chuan India rama mithiam te po in kan ram hason na dal thei khopa in khwa khir tha an ti lo thun soya ni atia MNF sarkar in mipuisha lava aru ka Mizoram House Beliganj Kolkata anlo shalkha ZPM sarkar vele CM in neile le tumin ma alangala Mizoram Polytechnic lunglei ram boy Congress le MNF sarkar in tha dawanga court in sum tam tak choi tur ati na po ma langalin tuna ko ta khinlet mekani NGO chen khatle opposition party te min beihna National Highway 306 kongchia po forest clearance kan nei theilo awangin ahuna siam that thei anilawa ram pakhata tangin compensation panhi pek angai wangin CM thanem nga in centrala thlenin mundanga anti ngai lo double compensation pek ani forest clearance kan lak lok theilo awanga kongchia chan shareng sia kongchia lo au pui tu ten forest clearance awanga kan development ti khailak are theina tura FCAA 2023 pass ani hi lompui ne ka dodal na an huai hothi ZPM malak na shim hi dawan cha kem ni ti in ZPM sarkara Zoram mi pui te thlamuang takin I omang u atibok Zoram news ngai thatu zongzong te in zawai sunga lom thu kan soye